hvala vam da sad je živim. Evo, zamoli smo nešto da kažemo ovdje prije nego što proučimo svoje ašere u prevelikoj džami u Košuli. Gdje sam ja oprost u ovoj Košuli, zajedno sa ostalim ovdje, teško mi da govorim, jer puno je sjećanja koje me vežu za ovu džamu. Zahvaljujem se Nebeskom Hođiću i Međuislamske zajednice Maglaj, koji su zajedno sa džematskim odborom na čelu sa Mutevelijom Safetom i Hafizom Talićem i ostalim članovima organizovali ovu večer Maglaj sa Maglajskim Hafizima. Mi smo presretni, rado smo se odazvali i došli ovdje. Ova džamija u kojoj se mi večeras nalazimo, moji početci mog života su vezani za ovu džamiju. Moj mekteb koji sam ja pohađao je svakako zaslužan moj babo Ramiz i majka Rahmetli zajedno. Tu su koji su me učili Rahmetli Ferid Efendija Čičkušić. Osim njega imamo također Rahmetli Mustafa Ahmetovića, Mustafa Hođića. Također imamo ovdje Mualimu Amiru Talić, koji su mi mnogo zahvalni. Ona je, da kažemo, na nas mnogo utjecala na kraju da smo mi otišli ovim putem kojim sada idemo. Sve vas ja ovdje selamim, ovdje ima puno moje rodbine, prijatelja, familije, svi koji ste došli da nas ovdje podržite, mi smo zaista sretni. Svi ovi mami koji se večeras ovdje nalaze, oni su na jedan način na nas utjecali. Šemsudin Efendija i Atif i Muharem Efendija i Selem Efendija i ostali, ako sam nekog zaboravio, i svi ljudi. Ja se sjećam ovdje u Košuli, mnogi ljudi znam nabrojati gdje je neko nekad sjedio i planjao u tom džami. Tako da sam ja vezan. Ovdje sam upoznao i svoju hanumu s kojom danas živim, imam dvoje djece. Također znači da vam jedno moje samo iskustvo i time ću završiti. Kad sam ja jedne prilike 87. godine sjedio ovdje, bila su ovdje ona ograda, ja sam sjedio i slušao u kabelu, a ovdje gdje sedi glavni imam, tu je bio poznati, koji vi poznajete sada, šejh Hafiza, doktora, profesora Munir Efendiju Mujića. On je bio ovdje na praksu u Sukiji džami i dobro se sjećam kao dijete, ja sam ga pratio, a gledao sam u njega, on ne gleda u Kur'an, nauči. Ja sam onako posmatrao njega kako to može čovjek da ne gleda u Kur'an, da uči. Pa sam ga poslije pitao, jel ti to znaš napamet, on me samo odmanuo rukom. Vidio sam na kraju da je on postao hafiz, ja sam imao želju za tim, Allah dragi mi je to uslišao. Puno bi toga mogao da govorim, ali neću više. Hvala vam što ste došli ovdje, nas podržite. I mene i moga brata i sve maglajske hafize i našega Hidajeta Efendiju Talića i sve oni koji su bili uključeni večeras ovdje da budemo mi zajedno u ovoj džami. Zaista, kad me on nazvao da dođem ovdje, ja sam bio presretan. Samo me je mogla smrti, ja sam u toj kazao, samo me može smrti omesti da ne dođem ovdje u Košulju džamiju. Jer ovo je, ja imam običaj kazati, ovo je džamija moga djetinjstva i ona ne može biti zaboravljena. Ja učim u Kabele, Sarajevoj džamiji, u Sarajevu, u Bekovoj džamiji, u Istiklal džamiji. Učim u tim velikim džamijama, znam što znači, ali ova džamija je nekako u mom srcu i hvala vam kad ste došli da nas ovdje podržite, da vas Allah šanu svi u nagradi. Puno je ovdje ljudi koji znam i džemata, ovdje da sam ja počeo svoju, da kažem, karijeru i moram spomenuti Rahmetli Izudin Efendiju Krušku, koji je dao meni priliku na samom početku da budem Efendija ovdje u džematu Žobe i da započnem svoju karijeru. I ja se nadam da je moja karijera, hvala Allah šanu, ja sam zadovoljan s njom. Onoliko koliko sam ja mogao, ja činim i danas, a oni koji me prate vide koliko činim na ovome dunjaluku. Hvala vam još jednom i eto, ja ću pokušati posle ove emocija da vam proučim ovdje naše. Bićete valjda zadovoljni. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
صدق الله العظيم.